There's nothing like a stupid question. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, terwyl jy daar sit, hoekom is jy vanoggend hier? Why are you here this morning? I know, ek weet, kom kerk toe en al die goed, maar wat is die dryf wat regtig in jou hart is? Hoekom wil jy hom regtig aanbid vanoggend? Uit gewoonte? Why do you want to worship him this morning? Is it just because of being religious? But what's driving you? Wat dryf jou? Hoekom wil jy vanoggend regtig die Here aanbid? Wat is dit wat jou dryfveer is vanoggend om hom te aanbid? En wanneer jy hom aanbid vanoggend, gaan jy dit net doen uit gewoonte uit? Hoekom ek wat ek doen wanneer ek hom aanbid? Why do I do what I do when I'm worshiping him? Paar mense, baie keer kry jy mense en dan sal hulle kom sê, die worship was nie lekker vanoggend nie. Ek het nie lekker gesing nie. Of die musiek was nie vir my lekker nie. En is nie om vir enige iemand vinger te wys asseblief nie. Ek weet julle doen dit nie, nooit nie. As dit my terugvoer is, dan was my hart op die verkeerde plek. Want die worship moet vir hom lekker wees. Nie vir jou nie. Ja, jy kan dit geniet. Ek bedoel nie, jy kan dit nie geniet of nie lekker saam sing. Maar die inhoud, die kern van 'n aanbidding gaan oor hom. En weet wat, baie keer sal jy aanbiddingspan 'n lied insit, want is 'n lied wat hulle voel die Heilige Gees sit in. Maar is dalk 'n lied wat ek en jy dalk nie op daai oomblik van hou nie. Maar die Heilige Gees lei hom, want dis 'n lied wat God se hart raak. So wanneer jy hom aanbid vandag, dink mooi oor hoekom jy hom vanoggend gaan aanbid. En dan die tweede laaste vraag. Wat wil jy ontvang vanoggend? What is it that you want to receive? What's the expectancy in your heart? Wat's die verwagting in jou hart vanoggend? Wat's die begeerte? Here, wat sê jy graag van die Here vanoggend wil ontvang? What is it that you would truly like to receive from God this morning? En dan die laaste vraag. Het jy gekom om net te ontvang? Of het jy ook gekom om by te dra? En as ek sê bydra, praat ek nie van offergawes, kollekte, geld opneem, en dit niks daarmee te doen het nie. Wat is jy beskikbaar vanoggend om te sê, Here, as jy deur my wil werk, as jy my wil gebruik, what are you prepared to share today? Are you available that the Holy Spirit can work not just in you, but through you? Is jy beskikbaar dat hy dalk vandag 'n skrifversie vir jou gee, wat jy met iemand gaan deel? Is jy beskikbaar vanoggend, dat die Here dalk net op jou hart lê, en sê, gaan bid net vir Koos? Of weet ek nie wat Koos deurgaan nie? Dan bid ek vir hom, dit wat op my hart is. Maybe God just wants to give you an encouraging word to go and share with somebody. Is ek en jy beskikbaar om dit vanoggend te doen? So ek wil weer vra, die eerste vraag. Hoekom is jy hier vanoggend? En net daar, why are you here this morning? En net daar waar jy sit vir 'n oomblik, jy sluit net jou oë. En vertel vir die Here, hoekom jy vanoggend hier is. While you seated there, just close your eyes for a moment and just tell the Lord why you are here this morning.
And don't tell him my dad said I have to be here. My ma het gesê ek moet kom. Dat is ook 'n goeie ene. Maar sê dit vir hom as dit so is. Tell him if it is that way. Vir jy vanoggend soos daai klein ding van Lesedi wat net wil dans vir die Here. Vertel hom hoekom jy hier is. Tell him why you here this morning. Dankie, Here. Canon. En daar wees, waar jy sit, luister net na hierdie skrifgie wat Kellen op sy hart het. Marianne, ek het spesiale vers vir julle lees van Jeremia 29:11. Dit sê, Plans, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Toen wij die gelezen het, wat dan nodig dat hier is bij mijn moeder vandaag. Zoals uit het hospitaal, ik zo plat als terug bij die huis. Hij zei zo vooral van zijn dankie, dat is die beste man van mij. Ik heb beste vriend zijn Dian. Ik kom terug bij ons kerk, dat krijg ik vandaag. Ik spreek als hier. En dan weer dus ja, dat is vandaag. Dank je, Jana. As hy kan, dan kan jy ook. Jeremia wat hy gelees het. Ken die gedagtes wat ek vir jou koester, sê die Here. Gedagtes van voorspoed, nie van onheil nie, sodat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. Kom ons staan. Gaan ons net saam bid. Father, thank you that you don't only just know us by name, you know our every thought. Here, jy ken ons elke gedagte, jy ken ons elke begeerte. Jy ken ons beter as wat ons onsself se ken. Vader, ons is hier vanoggend, want ons begeerte is om met U te fellowship, met U te ontmoet. Ontvang vanoggend ons aanbidding en die lofprysing wat uit ons harte uitkom. Ontvang ons danksegging, ons lofprysing. Ontvang vanoggend ons liefdesverklarings. Father, be glorified through our thanksgiving, through our worship, through our praise. En ons nooi uit in die begin van hierdie diens, kom doen dit wat U wil doen in ons en deur ons vanoggend. In Jesus naam. In Jesus naam. Dankie, Here. Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom? Die een wat is, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand
sal die volk kom lei. Dis die ruiter op die wit berg, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, hier en nou. Halleluja, ons koning kom, roep sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, hier en nou. Halleluja, ons koning kom, roep sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, hier en nou. Halleluja, ons koning kom, roep sy heilige om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te Hoop ons allemaal by die volgende liedjies op bewegings. It's the Bambalela song. We just love to say, hold on to Jesus, nee. So for the Bambalela, we normally clap hands when we say to the chorus for hold on, Kujezo Bambalela, is wanneer ons gaan vasthou en ons gaan bietjie so aftrek en gaan weet en sê van Jesus is in my hart, Jesus in my heart. So we take the presence of the Lord and we put it into our hearts. That's what I always love with some music that we have here. But just for the fun, let's enjoy it. So guys, Bambalela, 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 Kujesu, Bambalela, Bambalela, Kujesu, Bambalela, Bambalela, Kujesu, Bambalela, Bambalela, Jesu. Hold on to Jesus, here we go. Hold on to Jesus, 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 hold on. Hold fast and he says, 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 hold fast, hold fast, hold fast and he says, hold fast, hold fast, hold fast, hold fast and he says, hold fast, hold fast, hold fast. Hold fast and he says, hold fast, hold fast, hold fast. Bambalela, 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 Jesu, Bambalela, Bambalela, Jesu, Bambalela, Bambalela. Jesu Bambalela, Bambalela, Jesu Bambalela. One more time, Bambalela. Oh, Bambalela, 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 Bambalela.
the time to worship. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, come, come. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, all things
much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy,
Yes, Lord. We're here to worship you, to bow down before you, to surrender everything to you. I surrender everything to you, Lord. Here, ons wil alles vir u oorgee. Elke faset van ons lewe wil ons vanoggend onder u heerskappy plaas. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, we love you, we love you. Kom maar sit plek neer.